Monju muligereria bono Ensa Eyemo ya bono margoba chinga kichinde ngo kuarigania semesa ya mangana maya eliyo nkomanye gatiere to abere to kuariganiria kurwa semambe ya rengentambe weka chinse chigabono chia bono margoba lituko neli aramisi chitariki 15 na ibere umutinyo gatatu omwaka w'ekiri bubere na merongebere nebere inyirabono aseli bwa ninchiko go sansamuranera elinyara go kumanyia aliabere kagwateka olia to kubwatirana nere kurwa umuntu akubeke imanyereryo so imanyereryo igakoro kwa Joshua autana boigo inyerubuna na mange habareka okolekana bono omokonyu umugavana kurase county ya Kise Josh Mange niko baguchikomina na kiandage komi na ukengo nyambana sekero kili kyobo senator Alpha Mirukanera na radia kobora ayonsi ninchiko kumanya senchira yobo ikiranu iriterane nkuruko Vincent Onyancha. Nigotogo chaka kurwa sensemo ya siasa oyo ukoligie kirokyo bo governor kurwa se county ya Kisi Chris Obure igabaga kumera na wabwatani kurwa sensemo ya bochitendre nsemo ya umachoge chache azanyara kwa boli banyare kumubwatisi ya aso ukoligie kirokyo unomolike ito Mirdad Mumanyi agotumanya. Amatuko Amayia emerongene netato atigaire bosi bobochori obonene ase abana siasa ao bagendrete kweroberia abo ikiranu gocha kuria ebirogo ao byoburai. Ensemo yabamenyi kurwa ebunge yabo machoge chache eward yabo chitendere county ya Kisi nigo besokirie gocha kumusira Chris Obure uyo okulia ekirogo kyobo governor ase abairanirie ngambu ya mono ase okona chokwo na kugania omorembe na maskaniko bao. Aya tuagambire bona ikirane ndiringate goteba gentekere na sonsi tutwara umurembe tutware ubuitongo tusikane bunu mugusi togende bosie step ase step buna banta bamo ikire kigentekere ne ngosaba in particular abatorese ese egonda ya Azimio tuichamo tuirwa sekirenjera torenga tuakeire Raila Amolo Odinga Chikura abe president yetu ya Kenya okobwaterana na kukuragere abantu bachore abaraya baya ase ebirogo buna obochumbe nebinde nigo omokonyo ye William Baka aboliri abantu gochamo elinde kubachora egento tuabwatere korusi bale muna time yake kugamba egento ge kugamba leadership qualities ntubwate leadership qualities echibaganitie bamanyete egocha gosukia osongo mutwe ndengi banyorire muna bwate kana muna bakwanire gocha sigo muna tuabategerera baitabire kotoachi kura chiabo kwa sababu banyorire ntubwate a track record yebintu tuakorire gocha gatia bamenya abo baikirana ase omusangerekano yo na baroboni go barwa amagani abo na gotebanga mbachie komwa amagoro obule tuamoitabire na tuamoira mangana kuno mugabana oitogo chikobo Kisi County 2022 nonya abantu bakonye kumurama buno ogotire so mubere lakini kebirengereri isizoba songo chitoro ko muchagua buno gavana yetu ya 2022 na kubwa mono ntubuna abantu babo chitendere to itaberanire amangana ge onese kaulia ya moto atebanga ntubwatira nenere asengencho amagendero tutagete Kisi County yaito abantu baminto tate goteba buna oyo no muntu ole sober minded na anda maene botambe gentago kwana nonye koru magega igago kwane gento na ande gente kyoge kora Gingo ripoteri getaseni kia Ndizi TV ilitaliane Mildred Mumanyi. Biamono umurikito Mirdad Mumanyi sorobotirwa senchira yobo ikirano bono gotigana nere Mirdad Mumanyi ni gobone kemina negetinde kego chikoba gati yomo konyi wo mugavana kurwase county ya Kise Josh Mange oyo kolige kerokyo bo senator na boigo no kengo nyambane au bonse go bakolige kerokyo bo senator neri bonse bagochikolige kerokyo goetera se kiama kia UDA abwatani bayo kengo nyambane go bamuchirege korekyo asomo konyo mugavana aligeti kolige
gwetera se kiamekio kamanyete buna Okengo Nyambane no arase kiamekio kia UDA brand sagnisena no roboti rwa senchira yoboikirano Inse Eyesa Eyemo magega y'omukonyi b'umugabana bwe county ya Kisii omusike Josh Mangi kuraria bene wesoke kurwase ekeminano ky'obugavana bw'Orogongo na gutangasa gochekorigya obuseneta gwetera ekiama kya United Democratic Alliance Party UDA nigo bona ababwatani boyokorigya boiga obuseneta gwetera ekiama ekyo kya UDA omweshimiwa Okengo Nyambane besokire na kumoire ebyara Mangi asogosona na ekeminano ekyo na gochekorigya obuseneta ng'anonya magega y'okumanya Okengo ngorigyare kiroge ekyo gwetera ekiama ekyo kya UDA kwebolya nga ngorwanirire majogu turwanirire togende nomination yo kubwabu usekero kende kirage kurukwanga obuseneta ngabasae muntu twendose Okengo Nyambane anduna tutete korara bakomweri bakebalo anduna ro seneta okisika ebachori aligora bakonya kungana mu deputy president batigira ondiga ikere different bamungai na aligoro lakini nambara ugo kambari wetikochoro na no bora yo when it comes on aga bona ndoro chikoti etikete bada abe ke mufuko tikanga rusiku mufuko Okengo Nyambane ya ticket arabu ne tumune vijana toko ke town ya Busia aya nigo achire Inse Amayia Enemo 45 bosibwa bochori bonene bwo mwaka oyo abwasaba saye bakoragwa no mu president w'abasaya se county ya Kisii Kevin Masomi abo bona asaba bolire boteneneri bwe kyama kya UDA gotaena na eticket yo seneta gose direct nominations gocha asemangi na nigo bagosaba bochori bokebye kyama ekyo gokoreka elyo komanya oyo rache kwirurukya ebandera ye kyama ekya sekerogo kyo seneta kukikiria gakore keringa tuwetenga UDA party nominations nichirigo chikawa free and fair ase inantu abasaye to mu deputy president mo saye to Okengo Nyambane batwamanya kanaranga wono nga umuntu nden oyu nomination certificate Okengo kaniu yobone twachamo batari deputy president na the UDA fraternity nga tungama saye wa Kisii county ntogo wakili and abasaye bale gabare from diverse political parties and so nga onyo Okengo Nyambane ayo chikoro boticket wo seneta Kisii county gabano UDA na manyenga usige gatebwa chikura nigo bona abasabu baba boliri abakichukura wesoke asobonge asobochori bwo mwaka oyo na guchakochora barayibara konye county ya Kisii goskobosioke magenderero sae muntu twendose Okengo Nyambane anduna tutete korara bakomweri bakebalo anduna ro seneta Kisii county jamana Okengo Okengo ingo reporter ya Ndizi TV ereteriane Brian Sagini Isena mbuya muno omurikito brand sagnisena hasorobochirwa senchira yoboikira nugo tigara bono boigo asamangana lengete na siasa omubunge kurwa sensemo yabumachoge chache Alpha Miruka nigate birubuna niga gochiko tigara asekurwandra na boigo koligie karogo kyobunga sentunde yakabire kurwa sensemeyo egentono na bwikira boni gatarasyolia asobwasiole nkiama kya gochiko tena na kerokyo maiga yogo so ase bunge wetere kiama kya Kenya National Congress KNC no nabo nigo baganyetose niganta banga baganyete eryanyare kwirurukia nagote bankiama ki aguchikoligeria ekeroge kyo buno muri kiton demo Steven agutomanya Bwana asifiwe sana. Omwaka gw'ekiro 2015 na ibere nigo Alpha Miruka abetomo jumbo mochore obumachoge chache asobonge bw'ekikura wetere kiama kia Kenya National Congress KNC emyakene buno mujumbe nigo bona gusaba gusirwa chikura eliokobo mujumbe bw'Orogongo ruo asentunda ya kabere na atebiri machogu wabo ne karasta boko bwate sikoro mugaba na mangi twarakwa lakini bono tuamwire ko mangi boseneta tubwache mugabana lakini amuinyoiri for the 10 years the government ya busongo yabeire serikali nchitinga tu criticize bantu nanda tikora munde amaana nyasaye na nikibasa linkuru chiko kwanwa ejumo chumba useni che county ejumo chumba amatoreka Miruka na chengereta lionsi amayako lirase bunge yo nalietara ikirani nigagotebara ikiranie aiseko egwali bagali ya kabere nilietara ikirani of course na magana ngene wake lakini moko ngana ende
abako baraki abako kirana. If we sit down na mangio mo DJ mnale gatuga benere buyeno mugabanori incoming, we will make a lot of change. Bono ni garegete ababwatani be kiama kia UDA imeagusi abwasa kireko komo konyi bomora Wense William Samoei Ruto komora Wenso gatano. Arambe UDA kazi ni kazi UDA. Esi three principles chile kwa haria. E president ogurukuru Raila ogurukuru kababa wona na Ruto umuntu bwe kumuchiko koranga ngo exist yole okwamato esenje Ruto ama ene turae serikali yo musacho ulitonga na president, the 50th president of the Republic of Kenya kumacha kate kubioka ngano ndo muchumbe mange mu senator oliyo mu governor na Ruto mo president akitu misiri to seita tigato bubwate sie Ginko report rate senikia Ndizi TV eretaliane Ndemo Steven. Mbuyemuno umurikito Ndemo Steven asorobochirwa asenchira yoboikiranu togo tigara boigona kumurikira mangana lingetena siasa omo bwa Kenya kwanza litukulia lero nigo bagendera nicho kampeni chiabase county iya Nairobi bakora wono mukonyi b'umurai Wense William Samoei Ruto nigo bana bateuna igobero bereti boikiranu asobochoryo obonene bulibusyo nigo chinga kiechi Ruto ate babuna abana boda boda nigo bagendera tegosega sigigwa enganate bire nete koiro ngora aseganga momocha okolekana babwento kwewali baga eliko nyara kwera alionsa bete ka okolekana Ruto boigoni gate abuna alino kwege na sobo cholyo bone bolibosyo na chikobo murai Wense chinga kicho ni gate abuna ere na chiko itabira na machibu yobo choli na boigo ni ganyara kubori murwaneliyo yebwanke gimo yoro umurai we kyamma gyo de murai rodinga se kyamma kya ODM ko ne kibuna achiko itabira nera machibu ara chikora ligwa maiga yobo choli kwera obogo chigokolekana umutinyo gatano na gatatu mwako yega buchiri bubere na 2022. Nimerudi wameanza kuangaisha boda. Mimi nimewaambia wachana na boda. Hawa ni wafanyabiashara kama wale wanafanya biashara kwa mabenki. Tuko pamoja? Na wauliza kwa unyenyekevu watu wa hapa Makadara. Jameni watu wa Makadara. Mumekubali tuunde serikali ambayo inaelewa lugha ya mwananchi? Mnakubali? Hebu nione wala wanakubali. Sasa mimi niwaulize, si mnajua mimi niliunga mkono bwana Kitendawili? Si mnajua mimi niliunga mkono Mheshimiwa Uhuru Kenyatta? Lakini leo wanasema hawataki kuniunga mkono ati kwa sababu naongea lugha ya mahasla na wao wanataka kuongea lugha ya mabwenyenye. Mimi nauliza nyinyi, tutakubali kupangwa na mabwenyenye na hao watu wa mahandshake huko Nairobi? Watu wameketi kwa mahoteli na maofisi watatupanga. Ate mnawaambiaje Makadara? Ate mnawaambiaje? Na maiga ya Kenya kwanza gukora chikampeni chiabo asensemo ya Makadara meye county ya Nairobi asimio la umoja na borobu nigo bakora chikampeni chiabo ensemo ya Dagoretti ya se county ya Nairobi nigo chinga kiechi abwatani bako koboka azimio barakana komochecheria na kumugikilio mokonyo umurai Wense nigo chinga kiechi wa Mugani Ruto komuska umurai Wense muske Uhuru Kenyatta. Anajua shida yote ya Nairobi. Nataka salamu ya baba. Yoyo. Baba. Mheshimiwa Lodema dakika 2 peke yake. Haya, watu wa Dagoretti tusalimiane. Tusalimiane kwa mkono tena. Haya, basi mimi nataka munisikize vizuri. Hii maisha imekuwa ngumu sana. Hebu kama unajua maisha yako imekuwa ngumu sana, nataka unisikize. Wewe nyamaza wewe hapa. Kama ni ndoo mnataka ndakupa sahi. Sikiza. Maisha imekuwa ngumu sana. Na ile shida tuko naye moja, badala William Ruto asimame aambie wananchi wa Kenya ile jambo ambaye atafanya kubadilisha hii maisha ya wananchi, anaanza kutukana rais wetu wa Kenya. Mimi nataka kumwambia William Ruto, Mheshimiwa Rais, sirika yako. Mheshimiwa Rais ni kiongozi ambaye amechaguliwa na mamilioni ya Wakenya. Sisi tunataka heshima.
na hatutaki wale watu ambao wanakasirika waongoze hii nchi. Na gutigana na mang'ana arengete na siasa gwika sensemo y'obonchoreria omokonyo muri wense William Ruto litukuria rero igana ya kumerana na bonchoreria abo ase abatende ba bonchoreria bali korwa asensemo ya bene gose Kenya Private Sector Alliance abo babwate obonchoreria wa achinsemo Ruto nigabate bibuna nigero berete ko chikobeka shilingi bilioni 50 ekiko chikokonya bonchoreria wa seganga yogo chikokini obonchoreria bwabo buno muri Keito Petronira Mokeira agotumanya. Omokonyi bw'omurai bwense William Ruto nigo bono abenekeire abanyene biashara gose private sector buna nigo omorengo o Kenya kwanza ogochiko enekia buna obochori bw'omwaka oyo nigo bogochiko ba bw'omorembe. Elections are not a matter of life and death. We need to make elections about choosing the people who can help us deliver on the transformation of our country and on the progress of our nation without making it a life and death issue. Nigo amenta goteba buna nigo bagochiwanchirana na machibu y'obochori obonene elyokwena kyabuna nigo ense ya Kenya egochikogenderera bosio. I am giving you my commitment here unequivocally, publicly, that I will accept the outcome of the election whichever way it goes. Nonyana bonigo amoboliri omurai bw'ekyama gya ODM Raila Odinga kobaenekeria abakenya buna nachigwanchirana na machibu y'obochori obwo. I wish our competitors can do the same. They have never done it in the past. They are yet to do it. I have listened to them carefully. They keep saying, oh, you know, we will accept the results if. When you say if, I mean if. In whose judgment? Nigo Ruto ayakwana yalitukulia lero asege ikaro kya bene n'abateneneri babonchorero babene ime ya Nairobi ase Kenya Private Sector Alliance gose KEPSA baliganya omurengo o Kenya kwanza elyogo kwanera igoro yogo kinye ebirengo bya uchumi asense ya Kenya. Starting a business, despite improvements, Kenya's doing business ranking on registration, starting the business is still poor compared to our regional best performers. Business licensing, permits, and inspections. In 2006, we did a guillotine of licenses. They're all back. So it's about time again. We went back. Otherwise, we'll continue to kill our businesses or remain small. There's no reason why 80% of our businesses are SMEs, but they only contribute less than 30% of our GDP. And ultimately, let's all see, where can I be? Again, starts from MCAs, goes to MPs, goes to county governors, goes to states, and then goes to the presidency. I think ultimately, all we're talking about is, can we now encourage a positive environment for Kenya? So that this syndrome of every 4 years, 5 years, we slow down and then we come up again, it should not be that way. It should be like elections come and go. And on August 10th, 12th, 13th, we're still brothers. We're all together. We're all on this one. And, we don't have a problem. It's about increasing our productivity and expanding the market for everybody. Petronira Mokeira, Ndizi TV. Biyamono muri Keito Petronira Mokeira hasorobochirwa senchira yoboikiranu monogalibwe bungane Justin Motsuri yobono krekia maga Democratic Party DP negata birebuna naliganti chinkwana asebya mabinde byonse biribirigati kubwatana nere aseganga yokuriye chikura sobo choriyo bonene bolebosio kolengana Muturi negata birebuna kia maga Democratic Party nige kirobereti boikiranu aseganga yogo chia kuligie birogo achinsem ona boigogo so kiaborwaniriya bange egeregere atebire bunatali go kigwanchirana ho mubonde bwansi bulyandake bubwatamangano yobukurume gatebire bunani gare bwatani nobomo boliya bole tayari kubwatana na kubakorera abakenya. Yoyote ambaye ako tayari kuzungumza nasi ambaye atakubali kuyatia haya mambo yote kipao mbele tutazungumza. Unajua mazungumzo ni si kitu baya. Unajua sisi zote ni wa Kenya na tunataka kila mmoja ambaye tutazungumza naye awe ni mtu wa nia njema, si mtu ambaye anajitakia makuu tu, ambaye nia yake ni ukubwa tu, utawala. We don't just want power for its own sake. We want power for service to the people of this republic.
Na goika asensemo ya magendra ba governor korwa asensemo ya Lake Region Economic Block chubono chi county chire 14 niko bagendrete kubekemero bili isaine aseganga yoko ene kibuna chi county chi 14 gati ya county ya Kisini county ya Nyamira ngwekera ni bara magendra chi county chyo kolengana ba governor boni gobate runa okubwatera na kwabo ni gogochiko konya na gosire chi county chire ne mai gasensemo ya magendro asokunyara kurwo bokarro na boigo twaro wa matobuya anena sensemo yokubwaterana na boigo kokinia uchumi. Block continue to fulfill aspiration guided by the LRF blueprint that has a focus on shared vision of implementing policies and interventions that are aimed at poverty alleviation, equitable wealth creation, and enabling environment. This is undertaken through well-defined flagship projects that are anchored in the following strategic sectors and respective pillars. 1, enabling sector, financial services, ICT, and infrastructure pillars. Second, productive sector, agriculture, tourism, and trade, and industrialization pillars. Number 3, social sector, education, health, gender, youth, and persons with disabilities. Na boigo kumurekera mangana arengete na siasa omo bwazimio la umoja ni kubono barokane komo chenkwane ya yomokonyo mrewense anechinga kiarenga somo yako kolekana tasegeti ya Kasarani himeye county ya Nairobi kolengana abwatani yabuni kobate birebuna Ruto ni gakulichire cy'uburimo ekibagote yabuna taligo chikubaikeraniriye abakenya abwatani yabuba kora wono mubunge kurwa sensemo ya Dagoretti North Simbarati na boigo no mulikyo monne wekyamagia Jubilee Jeremia Kihone amuna abwatani bande ni gobono baganiriyo mokonyo mrewense onyetesa negeti ne serikali na neno burayibogendrete ase serikali kohane kinangwetigyale emere muri murioka na boiganya ari gwetigie meremo onye karoche buna niga serikali yakoganda mamincha no kogani kwaye. Took an oath to abide by the provisions of the constitution. If he is so unhappy with the things that are happening in the government, he should resign. And that is provided for in the constitution. UDA party leader and his gang, in a broad daylight, organized platform for dispensing divisive utterances whose agenda was to malign the person, character, and family of the president. The irony was that sat on the front row of NDC's VIP section were the faces of impunity, corruption, embezzlement, thuggery, murder, and tax evasion in Kenya. The speech of William Ruto had very little truth in it, but had very many lies in it. About his own president, about his own government that ironically he's still serving in up to now. Omo governor we county ya Kakamega wikirifombeto paranya ni gatebire bune serikali ya county ya Kakamega ni ya chakire kobekemero belisaine anena sobwa gachiwe chinyomba ikira chikoba chieri golire nsego cha sabanyi bensemeyo kakwana ni gatebire buno murobiri yubono ni ugo chikoba konya na abasaye abo baguchikoye wali bagali yabene konyara go ikirani ubwa gachiwe chinyomba ase county ya Kakamega ni go chinga kechio omo governor yugo ikirifombeto paranya kurwase county yo atebire buna meronge tano nebere asemia nigo baguchikowe chinyombe chimbali bakolemeremo ase serikali nabo igamenye bensemi bachikonyolekerengo kemeronge 3 asemia yechinyombe cyo echikoroswa se county yo ya Kakamega. Na hii project pia itapatilisha uchumi wetu kwa hiyo wakati tutaanza ujenzi, kwa sababu watu wengi wataandikwa hapa kazi. Wanasema karibu watu 500 kila siku watakuwa wanafanya hapa kazi. Wakienda kwa phase 2 watu karibu 1000 watakuwa wanaandikwa kazi kila siku kufanya kazi hapa, na hiyo itawezesha wananchi kuwa na pesa kwa mfuko, na pia ile material ambao watanunua hapa kama simiti na mambo mengine sand itakuwa inanunuliwa hapa, na hiyo itawezesha uchumi wetu kuendelea kama watu wa Kakamega. Hii project inalenga wale wafanyakazi wa kaunti wa kwanza na wafanyakazi wote wa serikali hata wakiwa wa national government.
na kwa parastatal wako free ku make application na kupewa hizo nyumba. 70% ya hizo nyumba tunataka siende kwa civil servants na 30% tunataka siende kwa wananchi. So wananchi watakuwa na uhuru pia ku make application na kuonyesha commitment ya finance zao, na watapata nafasi ya pia kuwa na nyumba hapa Kakamega. Hata ukienda wapi kupata nyumba ambayo itakuwa ya shilingi milioni 1, na tayari tuna fomu. Ukitaka uanze kulipa kuanzia kesho, uanze kulipia kesho. Ikifika wakati imemalizika, pengine umemaliza hiyo pesa, unaingia kwa nyumba yako, unapewa kifunguo. Nyumba ya milioni 1 na ile 3 bedroom ambayo ni kubwa na kitchen ya kisasa, milioni 3.5. Hizi ni nyumba ambao kule Nairobi zinanunuliwa karibu shilingi milioni 20. Monchu murigeria hinyero bononsia niko gendete kuyanyora gwetera Ndizi TV obwansubo mugusibu na botambe na bogotu bwatu gwetera sensemo ye mtandao ensemo ya Facebook Ndizi TV News na boigenseme ya YouTube na bogotunyora buna Ndizi TV News na boigo bali bachensemo chiama chengumbo ebagatonora gwetera www.ndizitv.or.ke gwekera buno nko yakiro musumali amangana ya century yobekera nuna mangana kwaliganiriti ayubo gonda chukumanya ekero chiaragire chenseto buna botambe ninchoko sansamulangana gukomanya nyirabono emebere emerongebere netano no yomo yatoka soroche rwa Ayala imeye county ya Siaya ikumenebere yoka yaberege komanyekana oyomo no mu bisomo nene ase serikali eyo ninchoko komanyeka rochera girisa to chia butuko litwabwatera nene kurwa sense menda na sumu no wimanyererio igakuruko Joshua uta betera ninche nkuruko Vincent Onyancha. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwaho ase television ya Ndizi TV chinga kichindi chonsi elio wikere abarigereria kurwa chikaunti sana na ibire echo chira sorogo nkorwa Nyanza na boigori